Khirtu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule tuntruma chon ni zan UEFA Champions League in khel result train bull kantran anga tin football thuleng te pot thira ngai thlau khona nei chhole donang o soitak ni zan na mahan UEFA Champions League match day pasarina league stage chu khel ania ni zana in khel monum taka English Premier League club Liverpool chon point hum lo chuakin tun hnaya chetra mai League 1 club Marcel mol nei tu chu sithum fain an ne he in khela hian mol nei tu Marcel heng goal shot tum som panga an neya Liverpool heng goal shot tum som pani nei thungin in khel pumpui atanga ball position cleara Marcel team an chung nung hreta in pass di konga po Liverpool hian an phak lo ane mase goal khung konga ero Liverpool team an chung nung hle in khel hmunam thaka minute som pakuana McAllister chon box pon thata ball thataka lu puyen Marcel tlar hnunglam abum chiam hnuwa goal shot thatak anaya veilam kila lu teu hlein goal mauta akal lo chia ane minute som ni pathumna dinglam sira suppose lion thatakin ball alu puya alaya alira ball cross pain ekitike chon toi zatin alo pet lut Mase video assistant referee endikani nuhin alo offside chia ane first half top mashet minute somni pangana Gravenberg chu box pon theta free kick ani hian a hlo chuaka Dominic Soboslai chon moizatin apet lut ani hian alirin apet thut maya wala ding ho ero anzuang suau se dinglam kila alir lut moi hle minute somnga pathumna Mason Greenwood chang goal akhung teu khop maya Florian Wirtz moizata abum kwal zeu hnuwa goal shot aneya dinglam kila alut teu hle Alisson Becker chon thatakin alo ben chho sak minute somnga pakona Dominic Soboslai through ball to izet cho ekitike chon goala apet ngala mase goal ban apet perodop mai avane tum anilo niange minute som sari panina Liverpool in an goal ni na an khunga Frimpong chan dinglam siram ball thata katlan nu puyen atharum amang tangkai hle ball cross thazet mai aron nei suya roli chon anlama tilut palin Liverpool hian Sydney fain ma an shwaita ane minute som ko pakhatna Mason Greenwood chan veilama tan aupa mayang tan ball pe phein ani hian Alisson chau ahmat chon to Mase Alisson hian thatakin alo dan sak ane hemi ball kala tang Liverpool in an counter hin goal an khung le Gravenberg chan box chung veilama tlan gakpo tan ball ape phaya ani hian tu boy tu nei to lovin dinglam kila moi zatin athlo lut tian Liverpool hen sithum fain ne nan changa point thum hlutak hlo chuakin table a point som pangan en palina anin suan chawa last 16 directin anlu donti achiang ta ane an hne tak Marcel timero point ko nen som pakona anom zui zela anilam ero playoff khelo thut theidin mona anding thong in kheldanga English Premier League club Chelsea lam point thum lo chuakin mikhol team pafo su sikhat fain an hne he in khela hin mol nei tu Chelsea heng goal shot tum som pariat an neya pafo team hian an ngam lo hle goal shot ani hian tum thum an neya target a shot tum ni chau nei hian Chelsea hian ball position a po in khel pumpui thira pafo team hi an ngam hleya goal khung ko ngai ro an van doi deu kan ti theyang van nei deu phei se chong goal sari lai khung thei turin hun tha an nei ane in khel bo ruak tang ta ka tira train Chelsea hian hun tha anin siam mal maya minute som parukna veilama Enzo Fernandez on ball thata ka ron lu puyen Reece James tan ball ape phaya ani hian goal a petin a goal teu hle a goal lo chia kan ti thayang chu dinglam kila alut moi teu hle ane minute som basarina dinglam atanga Pedro Neto ball rong cross thatak chu Enzo Fernandez on goal a atau luta ma se fall wangin pom sak anni ta chia lo ane fall an lak dan hi ke point ka hre thiam chia lo dewa fall ni tura kangai deu chia lo ane minute som thum pakhanna jaja chuan box pon hret triangle shot aneya Jameson akutin alo dang koi zau goal ban apera Chelsea team an van nei hle hemin nu hian video assistant referee endik ania
soisel ture ro om lem lo James sahan ball kan ti hi tak sabet ani ya natural position kan ti ni fangin penalty a choi talo ani minute som thum panga na Kaisedon goal shot thatak aneya goalkeeperin alo dan sak ball perle thi garna cho chun dinglama tang rong cross phei vele hin badishal chun atau vele ya gola alu lo le deu chia chia ane second half minute som sari pasari na goal alu ta Pedro Neton dinglam atang corner aron pe chu Fofana chun lo tau koizavin Kaisedo tan atok chau thonga trazetin ani hian thlok deu chungin atau lut ane hemin nu hian team pahni te anin nor ton le zak zaka Chelsea hian hun top dona goal an chhuwa teu hle minute som ko pakhan na pa force team tan dimata chun goal shot thatakin aneya Chelsea an van nei Robert Sanchez on thatakin alo dan saka a team a chan him chiang hle hemin nu hian thil thleng danglam om zui talawa Kaisedo goal khung mang hian in Chelsea hian point thum an hlo chuak Tihian table tharbera Chelsea khel saria point som pathum nen last 16 direct ka lut phak chen pariat na anin suan chawa an hne tak pa force team lam ero table a hin point ruk ne som thum na an oma next round an lu arinum talo hle in khel danga Spanish La Liga table ma shoi mek tu Barcelona lam point hum ol sam taka hlo chuakin an king puimol ne tu Slavia Praha chu goal nin an hne He in khelen Barca hin game an thunun ne shrimma kan be selok ange yin goal po an khung tam hle goal shot po hi in khel chung zongin trum som pasari an neya an van nei trum chu ni phei se chang goal riat ve lai chu an khung thein arin nom he in khela hianin Barca hin goal ero an chu masa zoka minute som na leka Slavia Praha tan ko se chon ma an shroina goal a khunga Barcelona team an barakhai chiang hle Mase Barca tan minute som thum palina Frankie de Jong chon athiam zealan tirin Fermin Lopez goal khung tur chu thatakin asiam saka Barca team an phur zui zel minute som li panina Pedri ball pe ka trangin Fermin Lopez chon ma an shroina goal a khonga farsa fun top ma shet minute som li palina maktak main Robert Lewandowski chon anlama atilut pal strikerin anlama atilut pal tinani chu thil thleng wang tak ane First half a hin goal dang alubel zui talawa second half minute samruk pathum nairo goal an khung le ta Barca tan deni almost chuan goal thabi khungin atim hima a shoi puya Barca hian du tok mai lovin minute sam sari na Marcus Rashford siam sak atangin anlama goal khat tilut pal tu Robert Lewandowski chon goal khungin aming chet athai re tihian hein khelang goal ni akhunga lelam tan goal khat an team tan goal khat tinani chu common love ang ring khop mai hemi nu hian thil thleng danglam awm zui talawa Barca hian point thum hlutak an hlo chuak table tharbera hin point som pathum nen pakwa na playoff khel phak chin chia an oma last 16 direct qualify an du chuan an game khel nong ber tur apoimo hle ang Slavia Praha lam ero point thum nen som thum palina an oma next round lu bai saina an nei talo ane English Premier League club dang Newcastle United point an mamo tak point thum lo chuakin mikhwal team Liverpool te po lo hne to tu PSV Dutch club tha chu sithum fa in an hne he in khelai Newcastle United tan minute riat na yan wesa chunma an shroina goal a khonga minute som thum na English forward Anthony Gordon chon an goal ni na khung le hian second half minute samruk panga na English forward thau Harvey Barnes chon an goal thum na a khung le har salutuk lo hianin Dutch club 9 point thum an hlo chuak tihian Newcastle United thip khel saria point som pathum nen pasarina anin suan chawa direct ala 16 khel phak china an lut tinani chu achebera inalakal meka playoff an khel ngei don ti achiang tabok direct in antlapop thei to lo tinani chu Dutch la PSV lam ero point riat nen somni pahni na ve mekin playoff khel phak lo thut thei din hmuna anding thung German Bundesliga champion lai Bayern Munich lam point har salutuk lova point thum lo chuakin mikhwal team Union SG chu kim lawa khel chungin Sydney fain an hne he in khela hian rinlok ange hian Bayern hian game an thunun ne zoka kim lawin khel ma se game an thun tluan thau ane
goal support rum song pali na hian Union SG lam hian target a sat rum khat chau an nei thong he in khelain Bayern Munich tan Hurricane chon minute somnga pahni na le minute somnga panga na te goal a khonga minute somruk pathomna an defender poimo Kimin Jay churet kat mang no chua ani bok ti hian Bayern Munich en har salutuk lova point thum lo chuakin table up point som pariat nen pahni na anom zui zela la 16 an khel don ti an ni hi chu achian na arei to Union SG lam ero point ruk nen som thum pakhat na anom ve me ka next round lu bai seina an nei to lo kan ti thayang Jose Mourinho wa hnuai ron in siam tha chho chak mai Benfica lam ero an tlo ma mual nei tu Juventus on Sydney fain an lo ne he in khela hian Juventus team tan Kevin Thuram le Weston McKennie ten goal an khunga Mourinho wa en goal mek Benfica team hi Sydney fain an ne he in khela in khel pum pui thlira ero Juve hian an ngam lo khop maya Mourinho wa naw te hian goal shot in khel chung zong hian trum som pakwa lai an neya goal khung kong ai ro an lo cham ta thung an ne ti hian table thar bera Juventus se point som pani nen som panga na omen direct ala 16 lut thei turin bai seina chete ero an la nei an ne an ne tak Benfica lam ero point ruk nen som ni pakwa na an oma next round an lu arinom talo le Spanish La Liga club Athletic Club Bilbao lam point hum lo chuakin mual nei tu Atalanta chu goal thum goal nin an ne he in khelain Atalanta tan Scamacca le Nicola ten goal an khunga Bilbao team tang Goro Zeta Serrano mai baka Robert Navarro ten goal an khung ane tihian table tharbera ne na chang team Athletic Club Bilbao lam hi an mamo tak point thum lo chokin point riat nen playoff khel phak chin somni pathumna anin suan chawa an game to ber apoimo hle don ane Atalanta lam hi point som pathum ne som pathumna omve mek bokin chak se chuan last 16 direct khel phak china lut thei an ni ya ma se an chak tak lo awang hianin som pathumna an oma last 16 direct qualify phak china an lu arinom lo angreng khop mai Saudi Pro League lama lut chho vele ta zoi ila Ronaldo an goal a khonga a goal zakwa somrukna tepo ani ve boka chuwang chon da chho vele lok donang o ni sana in khen monom taka Al Nassr team hian point thum lo chuakin mol nei tu damak chu goal ni goal khatin an ne he in khelain Al Nassr hian game an thunun zoka beisai lok angein atira train an nor hle minute nga na leka Al Nassr team tan garep chang goal moi bik a khonga a goal king dan hi a skip kewa apet le ngal kan ti ang deuh chi kha ane keeper le defender te abum chiang hle hemi nu hian minute som nga na Joe Felix ball pek thazet chu Ronaldo choning gola apet luta chip shot kan hanti ang chi deuh khan ane Atlas nga hian ani hi chul Atlas reng rawa tlan chaklu tuk to lo ma sen goal khung ero athiam hle second half minute somruk pariat na Al Nassr in goal an chua damak team tan harka chung goal moi zatin atau luta an sipur sutin game bo rok po atang hle hemi nu hian Ronaldo chuan goal moi zatin akhung leya ma se hei ro video assistant referee endik ni hin goal apom sak ani talo ane tihian table tharbera Saudi Pro League ka Al Nassr hi point som thum pasari nen pahni na anom zui zela Cristiano Ronaldo goal khat khung tu hian footballer zin kong goal zakwa somruk akhung tling ta ha goal sang khat khung tling turing goal somli chau amamo ta ane kumin season Saudi Pro League kalmeka goal som paruk khung tling to hian season kalmeka goal khung tamber Saudi Pro League ka anime ka top scorer huanga achung bera a tinani chu inke result lam chu ka san taila football thulenga lut chho donang o mitam takin Morocco team andema Senegal team po dem tu antam hle hemi chungchanga hian Morocco team captain Achraf Hakimi chu aron tong chuak ta Hakimi chon professional takin ngai dam adil Hakimi chuan final in khel kha abo ruak atang ma tam takin athing te kan lo soyang hi aningot lo champion chaka tui hal ve kan hi ya mendia tawel kan pai sak ang chi te po a professional lo thlot ani Kathil thenga khanin dem tur kanomani chuan keimani kan ni ya ngaidam po kan di le Senegal team ha champion an phu zo ka soisel tur dang aum lo an chung kan che dana po ngaidam kan di le ti hin
Achraf Hakimi chuan asoi Thieu Walcott le Wayne Rooney te inkom na po tu hnaya khan aron chuak vele ta Thieu Walcott chuan kumsang ni pariata Manchester United team kha an thra khop maya nangpo itel ani khang hun lai khan Vidic te Ronaldo Tevez mai ba ka Anderson te po kha an la thra ma nangni ho inom bok khang hun lai player te le tuna Arsenal team thra le khong tak an ti te hi intum ta ula tunge changso kang ti hin azota Rooney chuan thil thleng danglam hom lawang khang hun lai ang bok khan Arsenal team hian min ngam don lawa goal po kan khung nuwa lang Arsenal team hi atap jok tur chu an ni don ti ka chiang ti hin Wayne Rooney chuan asoi football pandit na thok chho tran ta Gareth Bale point Alonso an ban chung chang angai dan an zona chu achang vele ta Gareth Bale chuan khathil khan min ber khai lem lawa thil thleng pa ngai mai ani tam takin an sui se la ka ngai dana ero club ro pui Real Madrid Ian kola result tha inei lo chon i ma chan tur chu achiang mai chu club ikalsan angai ti na ani chu Alonso pohan ama chon ni maya kangai chuti rolin Alonso ha coach sia ani lova coach ro pui tak ani tap ain kol le tura po a hlo tin ngei ka ringa amai ro chu Real Madrid ain kola khachuan pressure asang to sia chuta chon result tha anei pui lova chu mai kha atan chon ti tur ne mai ti hian Gareth Bale chuan asoi Manchester United point ni jang khan thu thar an nei ha Bruno Fernandes suak turanga an soi reng chu thudik tok lo ani thu le tundin mona contract thar chungchanga an biak thu an soi ni hian ESPN lam chun antar langa tin FIFA World Cup azo huna amalam hun tur ti chiang tura an biak tur thu an soi Bruno hi tu naya chuak turangin thu athang na sakhop maya hemi chungchanga hin United team hin thu thar an ron neya World Cup zo huna amalam hun anti chian pui tur thu an soi Arsenal lampoi ni jang khan thu thar nei vele ta hin rol thar mabak eng taknei Brazilian Pedri ti aming lem an phuat sak Breno Biden chu an la hel zui zel thu an puanga Biden mana hianin $1 million somni pakhat a release lo su the chu anin huam ni hin ESPN lam chuan antar lang kan hriat la nangin Chelsea poina sengnu an tum to Breno Biden hian thu tu anei show khop maya Premier League ka akal ngei rin na aliana Arsenal team hian an sengnu mai rinom Alan Shearer point thu thar aron neya kumin UEFA Champions League season kalme ka final lut tura arin te chu ron so hian Alan Shearer chuan kumin season kalme ki aborok atang do na champion tur po rin thiam har satak ane tundin muna ka ngai dana hero Arsenal le Paris Saint-Germain te final lut tura khan bera kanga ya team thatak khong tak ve ane chuwang chuanin anni pani hian final lut se final game borok trangzet mai kan hmu ngei karing chu po chu Atlantic karinga champion turero rin thiam ahar sathunga champion thei ve chu anni in ka hria ti hin Adan Shearer chuan asoi Gabriel se point thu thar aron neya Liverpool team acho san chana anzo na chu aron soi vele rise ang bokin se chuan kha team chu san hakadu ngai me lova Liverpool team club ro puitana khel kha anuam hle chuti rolling khati hun layamin en goal tu coach khan chuak turin min nor renga keilo po mitam takha anor chuak ani chungzinga chon keipo katel nge ye Liverpool team tana khel kha anuam ma se Benitez ha coach thalo tak ani ya adu lo te chu achuatir mai zel keipo han khel kala duwa ma se min thlau tu tur aleilui ta thawani ti hin asoi Steven Gerrard point thu thar aron nei vele ta mitam takina ansoi sel na thin chungchanga chon thu thar ron nei hin Steven Gerrard chuan katlang wal lai te ka that hun lai te khan champion no moi tam tak choi turin club dangzom turin offer thatak ka hmuwa ka zom ve teu thin khop mai ma se ka tum ka ti hlotling hi kai chu ka in chuanga trophy tam tak choi lo ma ila Liverpool legend kan ringot po hi ka tan chon choi moina lian tak ani khang huna hang kir le theita ila ka football zin kong kha aya thahan ka zo nge yang amai ro chu Liverpool chuasan tum na chuang ani lova ka tum zok chu Liverpool team trophy tam tak choi pui ani chumi ti thei tur chong kir le don tai la
engkim ka in thlan huamang tihin Steven Gerrard chuan a soi Vinicius Junior point thuthar aron nei vele ta mitam takin chuak turang an soi chungchanga an zona churon chang vele ta hian Alonso chuakhi alom hle ni tur ani Vini chuan he tlap tana khel zui zel hi katum thona hun rei tak ani yang chu keipon ka soi thaya contractor chungchang ro soi kalatum lem lova kumthar lama te po kan la soyang chu tun din huna kan tho hona atha ma he tlap tan hian hun rei tak khel katum ani contractor chungchang ai ro kaman hmolo ti hian Vini chuan a soi United lampoin ni zang khan thu tharon nei vele ta hian kumsom pasari leka upa Rafael Belinho chu senglu antum thu puan ania Belinho senglu tur hian amana po sum engemaw zat the chu antum Dynamo Zagreb tana inlan mek Belinho hian du tu anei tam khop maya tundin huna United mai baqa Arsenal Barcelona le Real Madrid te point senglu antum thu anlo soi to English Premier League lama Belinho hi kan hmu ngei arinom Mando Deportivo lamin atarlan danin United lampoin Mark Casado chu senglu antum thu puan ania Chelsea team point a senglu tuma anlo hel reng to Casado senglu turian Barcelona chu biak antum ni hin Deportivo lam hian antar lang kan hriat angin Casado hi Chelsea nen soizom kha anhlo ma Barcelona lama hin ahlim lutuk lawa soi ani ve reng bok tundin muna United hi an khan ber turangai ania Barca lam hian contract har zia puitum viau ma se financial thilvel awangin chuatiro an poi tilo ane United hian an andu ngor viau ani chuan an senglu thei mai tepo arinom Chelsea lam point ni zang khan thu tharon nei vele ta yin English Premier League club lian tena senglu tuma an hel ron mek Elliot Anderson chu senglu antum thu puan ania Jacobs Benin atarlan danin City chu makhal antum thu puan ane Chelsea team hian mithar senglu annatum chhove zela player nei nga viauma se chortlak lo an nga ave bok chortlak player tak senglu antum dona chumi tan chan Anderson lam hi an hoita ane tundin mana Elliot Anderson hi Forest lam hian amana pau million zavel an phut nia soi ane hetiang kara hian Chelsea lam ve khen ni sang khan thudang an ron neya nipui transfer kongka loin hon huna Paris Saint-Germain le Barcelona te chu makhalin Atletico Madrid striker Julian Alvarez chu senglu antum tonin mel spot chuan atar lang kan hriatangin Julian Alvarez si anget lutuk lova Atletico Madrid hin anui thu te soi thin ma se aruk takin anget lo ane chumia chunin du tu anei tam em wang te po kan ti thayang tundin mona kan soita khauti khan an hel chhaume ka atu emober hi chon an senglu turangai ane Alvarez in Saudi Pro League ero pan atum lo thu alo soito English Premier League club singa bodo lakatlom masaber Manchester City lampoin ni zang khan thu chu an ron neya player te chong kha in khel ena fence kal te chu an cricket gear le vek antum ni hin an soi kan hriatangin bodo hi club lian te soitur an ni lem lava Premier League club an lo matsan to te point an ne veka City kha amol phom ha saber an nita ane hemi wang hen City player te chuan an fans kha in khel en tu te kha an in khel en man pek le vek an tum tin ani so Bernardo Silva point kan zak ma thil thleng lo top tur a thleng ane bodo lam hi an chia kan tilova chuti rual chan point hum kan hlo chuak lo ero apoi hle fans te la ka ngai dam kan di le ti hin asaya Arding Haaland poin chaklo chang chu auma kha kher ero aza thlak hle fans te laka poi kan ti ma engtika emochonian anni hi lomna kan la thlen tir le nge yang tin asoi ve bok Ernest point thu thar aron neya media ten anzona chu changin Alonso athak don le don lo chungchang anzot khau maya Ernest lot chuan thil nui zatlak tak ani tharei lo te chung helai muna heng kala chau ania trophy te po kan choi towa kumin season a tlemin kan boi deuh mai chau ani tun hnai loka khan tlap ho tu tenen po kan in hmuwa kan ma son zel na tur te le an ma chopa kala tel thu te po an soi ani chu wang chuan tun din huna he tlap chu san tumna kan nei lova tlap ho tu te pon min la ring to ke ti hin Ernest lot chuan a soi
Crystal Palace in shal an phal thu an soi kan lo tar lan to mate ta point tu anei tam ta khop maya Premier League thra chiang sa hi Chelsea lam chon senglu an tum thu an soi vele tatlat maya mate ta mana pau million somni vel chu the chu an tum nia soi anne hemi zat hi Palace namina an phut zat chi ani boka tun transfer kongka in hong me ka mate ta hin tlap thar anei ngei don ti achiang thokhat ta tun din mona mate ta hi Chelsea mai ba ka Aston Villa le Juventus te point singnu tumin an hel ve mek bok Liverpool lam point ni jang khan thu thar dang an ron nei vele ta pau million somruk panga man hu vel Adam Horton chu sengnu an tum ni hin alanga United le Chelsea chu makhal an tum thu puan ani Adam Horton hen tu anei tam angreng khop maya chumi a chuan Liverpool team hi an chung nung ber ni tura ngai te po a ang chho tran ta hle Manchester United point ni jang khan thu dang ron nei vele ta yin rumor si an nga ve trina Spanish midfielder Thazet mai Mikel Oyarzabal chu sengnu an tum thu puan ania Real Sociedad captain achang midfielder angpo khel thei striker angpo chhor thei mai ni bok Oyarzabal mana hian United team hian sum the chu anin huam tam angreng khop maya Euro mak ta doi sum sari panga ve lai chu the chu anin huam don ni hin an soi ole hatichin hatun tumatan ni mai se clear tu te channel min ngai lut sak thriena inchunga lom thuga sei tak meu ane like share le subscribe mai ba ka hype te khamin han ti sak le ta zel ula thungai nom tak tenen kanin mu chhaule zel don nia